Sas-sena 2016 pajjiżna huwa obbligat li jkollu breast units skont linji gwida tal-Unjoni Ewropea. Madankollu minkejja l-pressjoni li saret minn cancer support groups f'pajjiżna, sal-lum dan il-unit baqa' ma twaqqafx. Sissa jeżisti breast clinic fil-Mater Dei. The breast clinic is held in a very busy surgical outpatients. It's not the right place. And we've been saying this, and we continue to say it. Everyone's making the best of what there is available, but we would like to see a unit where it's specifically for people that are being diagnosed with breast cancer. Il-Fondazzjoni Action for Breast Cancer ħabbret li ser tgħaddi petizzjoni lill-awtoritajiet biex titpoġġa aktar pressjoni fuq il-ħtieġa li jinbena dan il-breast unit. Fil-ġimgħat li għaddew, il-Gvern naqqas b'900,000 nefqa tiegħu f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kura u t-trattament tal-marda tal-kanċer. Helen Muscat, chairperson u ukoll persuna li ġildet il-marda tal-kanċer tas-sider, qalet li l-Fondazzjoni Action for Breast Cancer hija dizappuntata b'dan it-tnaqqis. We're not happy that no one is going to be happy with budget reductions. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Isptar Mater Dei, il-Fondazzjoni tat apparat b'xejn lill-klinika tal-kanċer fl-Isptar Mater Dei. Fosthom apparat għal ġbir ta' kampjun mill-boċċa li tkun instabet fis-sider. Il-vantaġġ tagħha li nkunu nistgħu nippjanaw il-kura meta nkunu nafu eżattament x'hemm. U l-mara tiġi involuta wkoll fid-deċiżjoni, mhux niddeċiedi ngħidu trid tagħmel hekk. Nkunu nistgħu nitkellmu, nispjegawlhom eżatt x'għandu u nkunu nistgħu nagħmlu deċiżjoni flimkien. Il-Fondazzjoni tat ukoll apparat ieħor għal micropigmentation u braż li jintlibsu apposta wara li kun tneħħa s-sider u tpoġġa sider artifiċjali.